Galena. 그거 저거 들고 응 아무튼 Hello, trong khăn cái đang một lên nặc khung rồi. Này thật nhiều háo là này thật nhiều háo là làm nữa. hello Mày đừng có giúp đi cả thì mình có mày đừng này mày là quý lời hay phần năm này lại chúng mày đừng năm nào này phải chúng mày đừng còn này Tán Moses build an altar there and name it Yahweh Nisi, which means the Lord is my banner. Exodus 17:15. Yahweh, Hadith Jehovah Nisi, God our victory. To the king one aligo Jordan Faye. Tuja Ingwang Hai aligo Nambo Kiwe. Tuja Raukai. Moses knew Ratha Wang Fat Chukai Luju. Tujan Lay Rafi Hai Ago Jordan Faye. Tuja Matakai. Jadi makai go menu gadi atu kai ichuja nugo jadi ambugasi chirwija aliu matiane di gom makai jemi ju tang kami bugo jodeng pai peng pai hasi wang khaje ka bambong belum mai machiu gom melin ga chuja reverend ab mai songamang president LNBM inyo pai go teng pai
buwan kapwa kapitingwan kapitingwan pamya kan bo tengam hai bo peng khai hang bato kapitingwan sri ka ngam bo chuni bo chingi ta ki bitinga kapai ka tombo kanadi hajra pitingwan jisu yo no to thwanju chingi su hau ka solo bo tang gi na jim jang ka le tuga hai bo peng khai ju solo na pamju nong sa simo ui khoi để ui gì cắt tinh con này cắt ribon cắt tinh con này bồi này làng hồ
Hallelujah. Tingen kadi wahi naga paken pangam di zabambo alirapiu Jehovah tingwa. Tanai di nani lung sangka khaiza ram kuilong di Baptist Youth Society mai dungdu nani mazang khain kha khaiza. Tingkum makai mniu piwang tang khailu naim pamjiu. Paliu ni tiza tanai haibo new tu haisi. Tiza paliu ni lung bam thena tu jeng din chu zabamra. Kadi na tu macha zabamra leng tiza paliu ni haibo tu haisi kiden khaizabamo naim pamjiu. Haibo tu haisi aliu le parabu maswanga nugo hiupui nam sams ne wangza aliu nai mazang bam cham khaiza. Kadi aliu nai tiza naniu thin khaiju nani wang pam pau thi khaiju aliu go tu le parabu go tendon haisi. Gahau ga sukoloi ga dana mazang khain kha khalo tiza. Hai hi na si ken pangam di zabam. Thank you, way pastor. Tu sai pasaliga tu le pakara. Tiantin po koleng po hai si keteng tu tu pi kai. Tu za tu le pabuga jubilee kwerne tu za. Cului hai si tu za tu hai tu lo tu pon tu kai. Thiu khai kami bo tiang di masai tu som khai kami bo bo ladbam hai sa aliya ngawe achiza tingwang ma swanga la red thuluzio aring tingbam thenanga haibo bam ga hai se naraki thiuraboi natu ko homo bam thiuraboi panya pasi piu isau go lungpom ga suna palamra panio pasi piu go thoidam hai sa galuza tingwang khuga la red thiu khai kami bo la king sa ka ngawe ile papa khane kriusro Genesis chapter 28 verse 16 ga and I knew it not and he was afraid and said how dreadful and pour oil upon the top of it and he called the name of the place Bethel but the name of the city was called Lut at the first 20 and Jacob vowed a vow saying if God will be with me and will keep me in this way that I go and will give me bread to eat and remnant to put on. Verse 22. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the 10 unto thee. This is a Habakkuk promise I said. In sun zilu za bang subuan ga katasi bo ngolien khai bo tinga tingwang khu ka la ret chu khai kami bo hai sa mangai mi ne si jeng ga sunio Genesis go aliunia zabang sam go 32 ga aliunia fuilan sai a 35 go 1 ga sunia 7 ka tang fuilan sai ba ni kalu tu som khai kami bo tingwang Kati masanbo hupina tingwang sumnya katiuzu kabambo aliurapiu tingwang zan gasuna Reverend Dr. Absalom Bopa my pastor makulong di Baptist Church LNBM nya Thainai zengtu makai sekekyu tingkum sangnya makai nya benai hatiu za hai butu hai se mathiu sungchiu za lepat khai de We drown my to swani Azam kita kingo kinga Tingwang ang kasibodem kaye Swani Karil niagasu
December 2022, celebrating God's grace and faithfulness. The current youth population is in 102 kai khajo nia. Speaker Sulung kasaba pen gasunya. Ram kuilong di gadadi 1997 gasunya Youth Society haise. Nang new lingsu khaija. Nang new leaders madung tu pau khaija. Haitiuza. Kupat khai tien khai. Nugu pumtan pi khai ngau kelumai, si kelumai, pa kelumai hi nanya. Nugu kendi tu mening tau zeba miradi nanu thoi khai. There's a toy have a program as a like use bam dadi aliu to continue to mazang khalanga. Ringbo ting one up is Christus and the thoi use Amen. Sering ngambo pau rapiusie. Raymond si lepat mga kailo. Da kating kamsi lepat nilo. Chichu sai tuwang kadibo si ngkaine. Tuwang kadibo si solo. Pa si ridi ngambo rapiu kadibo tuwang siye. Tingwang gula keng kempa baga chu khana na tinriga. Tingwang na kadam kadibo si dikhai bo si timilo. Asan mo kung natin ang zanga kay ko all has it yung tinilay tayo matiyong lingay na kayo kane baken di bambo lung sa sibo alu rapiting wang lugo lung sa to di thank you day tanan na bang alu leng ting san kui alu habo bam ga wo khailo zan go thodam si baken di leng din khay ngamnura wang khai mai hi nan go thodam si daw pam chulura habu chingi ki haisi ni ben kam sang ka khai dei rapina na mazang khai buse timilo habu ki ga kem khai baga su aliu balan ma then go hi nam jang khai ja aliu teng khai chu ka kmi buse ni ken di leng chu khai ra ring mati wang khu ga ko som nan bang ni mati mlen ga ka khai dei ji su jang khong khenge amen
Akhirnya terkoi menson terkasai kainai ada buka sambil kerap kau dia konser konkuai youth mai dong tiu tu dah kimong sampai sini kainai go jubilee orang ada ko salam si mahin buka kikai AM Silver Jubilee celebration on 20 December 2022 Lakui Yesai DN example 1 Timothy chapter 4 verse 12. Then Samudri go 10 rang isai Zukai Rasai E very Kubo Famai Sub Center Church LNB M Namdilong Ship Side Donka 101 this is praise and worship in Glen Pesilo this is King to Rasai praise and worship in Budon to go on Hasil in Pesilo Ship Side Donka King we go Louis Hesi Alem le hirang pakuga web zenga su aliko sekong thi go local pastor LNB M go youth secretary dalung wani mai phulam suna kutsu bacham hasi alim king chanlu nei sip sai don ka tara haibo sengi haibo holunga su toy ga sisu suju sengi miraleng haibo holunga nguluja na tu thonbo na tu ka kombo na ho charau paija Tiên nong thiên wang rabo tiên don hi na hai si yawa tingwang nang na sui khai baga nang na kamening baga nang na kametsin baga tai kum dora lai nang nung sa khai khelo ja na huga ben sing hai boy hai bo ho tin piu ja rei marawa na tu chon bo ngam kam hai to hoi son ga si su su jo hai bo jubilee go tien rang loi ma ten laga wa khani di kali lam su palung la su ali tu kam ka bok mi ma jo kam ka pingbo kam ka menang go chimi ma jo nang sui khai belunga na lui chu bi di na la dim bi di masa tam bo ha hol ga so tien kiu kra bo tien don hi ni si to hoi ga si so so jo be sim prin chi ja bo tien rang loi ma tien ga tien kiu bi tinga nang ne pa pa pi chi ja cha ha ra lai na hu ga ben sing ha we ha bo hol nga ngol ja tien kiu kra rang ha ki bi bo ngam kam hi na si the simprin chi the tien mai dung di wa khani di ka kham ka nam bahaza badon chi tien mu ji tien kilo ra le ni nang tha khai lo je ra bi ji su da ga so ha ga mu kha ja ka ba mai mu tang ma kha ja ka ba mai tu di nang ne choi kha ja ni sinui bo badam ha si nang ne sui khai ba ga lo sab lo ra le doi ga si so so je nang na li tu pam pao chu ga lo ali tu nang tong sam khai lo ali tu nang ha pram noi ma ten ga di mlong khai lo ja Reina kama mo tingwa na nabi Jesus Christ danga khakharalay kon skemwe. Amen. dapat bopat kay kikong
ba run khai lo zawang di bo biu ga pi run si run khai lo Deziu masan ka thu bolo Kudung kyu ziu ko home Ding thang wi bo lui chu from Run khai lo Two six one. 261. 見見浪了並快，別要快少你。 Zawang refrain my lengsi Aliu thanai peng fai wi bo zu su ke Tat su ke tat ron ke Krista lengsi aliu di Run kai lo pi run wi bo si Sing zai zu den fai hanga Migre mai dung ta dui ka di kum wang di Refrain kum chap matik lo Peng fai hanga bam lo refrain mai kum si Masira leng sa bam lo Tat su ke tat ron ke Krista leng si halo di Run kai lo pi run wi bo si Sing chai zu den fai hanga Dui pui nai ka di pri ko bam mina Nisi kai lo kin di bo Din kai mi lo ken di bo pek fai raja Aro pin yu bam la Tat su ke din ka ron ke Krista leng si halo di tu Run kai lo pi run wi bo si Sing chai zu den fai hanga Ken di bo si ngau ra pating na wang e Ting ming man sang ma na wang e Sing chai peng fai niu wang e Tat su ke tat ron ke Krista leng haliu di tu Run kai lo pi run wi bo si Sing chai zu den fai hanga Xin song thứ kể
King lo kering bo bang biwe. King lo kering bo bang biwe. Zunui bo kon yu fui bang. Zun sa zeng sa mai tu kuwe. Si bo bang ga wang rale. Kering bo bang biwe. Matabo lui si chu lo. Zunui bo bang kon si. Sen ziu chu lo zu bili. Kasa wo bung tan si hane. Bawang di si kau mide. Kering bo bang zunui bo bang kon si. Sen ziu chu lo zu bili. Wang lo zuri a fen ramai. Wang lo na liu men zizi. Tek mi kesan bau kum si. Wi jang bo ting mi nawa. Tenang bo chu long kering bo bang biwe. Matabo lui si chu lo. Zunui bo bang kon si. Sen ziu chu lo zu bili.
tingwang makan desan ba timislo kati praise and worship team kikada tingwang thoi ba timislo ling so hobu ka so thai kum 2020 katang naga alu tum jang kha khai kadi aliu hai si program rang khai buka so thanai katang naga tu je tingwan nem jang khai pije ka sunya rai to buka tingwan to ji thon ki we panya buka sunya thanai alu ne program rang khai bu tinga hai tu ja alu ki wan zenga lung ji ba mai kadi alu ne so khong chi ba pastor ma dong kadi alu ko speaker siga so UTK mai kadi UTK nes mai kadi pogo pemai bedong kang tu di mazang wang khai ja alu to pi seng ring khai alu pom pi wi khai alu ngam hai si pi ting thui khai pi seng ga sunya rai to patnya boga tu ja wang pemai tu di thon ki we ti bo si ti papa khalam we posum boga sunya thanai alu silver jubilee hai si kam ne ti bo hai si mai tu kang ka sia ma tong kang ra tu ja nam ka tam bo hinara tu ting kum dai mi songlam sunya ranglo ja alu rakang sen tla mi di wa hina mi di kadem boy tu di alura thakum January February ni nga so kadem buzenga sunya wong tala so ma ti bo si alung su keng kha manang bam ni we palam da alu kadem bo ram ba hai sira alu society ra wo theng kan ling khang mi ne ting kum kai jim kyu tang mi ne tu di alu ko ka hai si lung sa bo ma sai alu lung wong tang ka ma buzenga sunya alu go tra ki di ma sai alu go office di wa ju kha sang liang wa ha tu ra mi ne siga so alu hai si ma sa me ni ga alu ko sa ma bo di ko di kam ha tung mi zenga sunya alu phedalo la mi ja tu emergency ga so phedalo je emergency silver si kam mo ti bo si tu ko ga pi si khala mo e ha tu ja alu thanai rakang sen chalam bi di alu bazek sa wa putinga di wa ju kha sa pa le ti bo tinga wa ta ta mi we tu di alu chun hai si de tu ja kam na lo ti bo ka finance committee mu dong kang khadi alu jubilee ko committee mu dong kang di katam dalam so phu de alu ko song pa bo alu ko song de no kam bo khadi ha thanai ra putun lam so alu service kam mai dong society mai katam dalam mai sin lam so de hai na lu khang lu mu dong ana ma dong na lu silver jubilee hai si wa tang de sai EDP khai nei EDP khai ra boy tu ja le su manang ni won se putun lam so ra kang hai si ma tuan wong se ja ya abian ja la he ba abian new minute thoi ra tu ja ra kang hai si thoi ra mali malan ja tingwon ni pi khai be jenga so tna silver hai si kam boy ti boy si mu thu kho ga asun ko i bo sam po pa khalam boy tu ja pa ma dai bo ga sunya i sala tin thela ga po nai si ha ba nai pom je tu ja i tron son ja 18 kilo ja holam sa tu ja kalen pi si bo sa pi khai lo ja tim thala na kami ne ha tu ja aliu ti kum kai ji mungyo kyo silver jubilee hai si kamra leng khadi alu link so ha boga so thanai ka tang naga ago phum linga khadi ago members me dung kang khoga ka sai ka thuni bo ko pi tren bo ma sai ram keng lam so nya ti manu sa manu ja ma sai ra pui pi tu sa boga so ma sai break pra to ja me gen chu ka tru ja ha ko bo ko pasit sa sai bo to hai ka tang naga ngo pa khai ma ge hai si ra pu tingwang go luk sa pen ga so we ti bo si asun ko we bo sim chu ga pa pa khalam boi mai tung kang khu ga ra ka sai ka thuni bo phui ja pa to pro na sui sai kam je wa jiu kha bam ni we ti ti thanai aram phum linga tingwan lung sa khai ja ali nu tingwang la pi ma bam ta di pa ne lu to lung sa khai bo hai si pra sa khai bo tinga asun wi ye tingwang ra pulom pom pi khai ma ge po ko thoi dam si pi khai ye ti bo si mu chu ko ga asun wi bo pa pa khalam boi sinai chamja ali chapol ma dong thanai ram keng lam so wang ma chapol ma dong ka di bo me aka aram ka di bo me ali hai si thanai ram ka ro khai ba kum ja ali ti tiwang ma song ga koi bo lung lem pa ja ali philippine ya ko mingyu ga ro khai ba kum ja naliu ne ma za ra bo le lung si ra ra Jesus Christ ko le lung si ye ti bo kum ja ali no tiwang ali to lung sa khai bo si ali di mazai je ali ring ting ba mo le lung ga sabon ko ring ting to sering am ja ali lung khe ti bo si di ka nam to bo ga bo khai ja I ago ka tun bo sa mai si ra tu ja kam tha khai ta ne thon kyu de ti jo hong khai mam chiu to thon kyu de ti bo si ka dai je si khla ne tu ja I za so bo lon ga ali ko function chairman ka di secretary di bo mo e ti ali bo na si kam ha ma bam ta di ali to hoira wang bom me tung kang to ali puzo poi na di tu ja ali youth society lam so nya puzo ai si zolen khai ni e si senga so nya ali volunteers me tung ali claim poi na si pi khra len jenga so lam tu ja malai wang khai sai we ne
ting tani bo from basira tanai alu kuilong di go pass of di tu panai uniform chumni bjenga sonya o khai bjenga sonya tu ja to di thon ki bo sam pa phalam boi pani abuga so tanai alu lei phai so khai bi bo ali bo ariang pastor nang salung sa ja alam malai mo khai se wine Aliu belenda wei mak boy tu di tu je lokal di zenga sona thank you bodi to khalam boy posum boga sona aliu go local pastor pa hai si tu ja tu le pa bangam kam boga pati kam mui kam khai zenga sona to di du zo to khai ni e pati lam lai wong khai sai wi ne Hatu ja pa matai boga so aligo youth secretary aligo youth secretary kadalung bo nyumai nang sulung saja alam mulai pa khasa wine youth secretary keng zo bi pa man narwas ta bi tai hatu ja pa cha pamalon ga aliu subli daw ko bogo Zubli dog lo bogo tu ja ali go thanks as di mission leng mission department leng jenga so to di tu ja i pitron khai mi ta ne tu ja pa mu ga so aliu yang ta phau ko pastor na song sa ja lam lai pa khai sa wi ne ba ma sa so ro ti wa ti di camera khsa lo khai ni mi tha dai tu ja le tu di kalai pa kharam ne Sigaso aliu tanai tu leboga zokhai di bopiu Mr. Thonbui sub center go youth president nang salung sa ja lambam sai mlan pa khajano Mr. Thonbui aliu klem bora siam boy lozo leng khai ni jenga so tu ja Mr. zokhai boy Posum bogaso hatu ja tanai alu to zokhai bi bo Mr. Wiri Kubo ram bena gaso nang salung sa je mandim lai paklan sai wine 좀 선생님들 손 털어와요. 머름도 좀 따버려야 오래开 털어와요 라비. posum bogaso Steffi Zuta nang salung sa ja lam lai paklan sai wine alu kalenda wa sangta de ti ni to to khai bo sun ni bo tu ja ni le koi na ti ja male khai bo e Sigaso aliu thanai alu lepa bo keng khai bo sub center go pastor nandi salung sa ja lam gen ti mala pa khai sa wine wana tu ja long theng dira mi ne lam pa ma sa silam mi jenga sa tu ko para mi ne sub center go pastor nang salung sa ja Sai boga aliu JBC go pastor nandi lam lai pa khai sa wine sai boga sai aliu ram bena atuang gaso pazan din sai aliu pastor lang pibo nang salung sa ja lam pa khai sa wine
bang si ne price nya pilih wi pasai mari supada travesty pastor maming di khangde tu nang lai ri som da leng sim bina ba khan jari travesty ki pastor Nepali orang mama da pesan sa rồi thank you deh sisi let nó chứ sao pa tazai po tazai ko pastor jualan orang kat orang mama tadi chứ sao tu era orang kima orang kima year number 5 kan ngomong tu lo so number 1 sinawan tan ni ada tazai pastor tazai pasai buka itu je aluleng kalau tim song tu bersih tim song tu dia tu som so kai ke nang selung saja Mr. William bo pasing raga soe tu je aluleng di panya jadi kui bo pa kam kai bi ye tu di peleng na pilak ke tu be tu di pa peleng di mak tolak zing bo mi zing asu sa song sa so kai jano peleng na pileng ni bui ma bo lu kalian sih bui ma na pa kai jano lawan lo那好听谁是就那来张这样好的人家为嘛会把这里就赶快不这里就好难这就把它龙生西那个是这个多了这就还搞手里开你不对这个说如เราไม่คิดกับสปาสเตอร์คำว่ามาดันนี่เราพวกครั้งนี้ที่จริงกับสคำว่าสระบัดจิบสันสาท่าไหนจุดสระหามิท่าเลยจุดสระตัวเองอะไรโรมันบัพติสต์เชิร์ชอะไรคิริกับลุงบัมโบโรมันบัพติสต์เชิร์ชaku Roman Baptist Church ki bukan lonti ramai Roman Baptist Church ki lara di church ki tempat ta aku ketua macam apa pige pastor lai tu sih ya ada tu pun thora awak ya oh sih tak lai begini oh hoi namu terus nanti sih naku church bossing mesti borsitting dah sah pun dekat thang ni ni itu na harau na lobby itu yang nang usah harau ani subada Impui Baptist Church bukan di Impui Baptist Church pasal di lere direct ure kamente ya ketli isi su tafulo mari ahum subadana Zemai Baptist Church moi pastor lak terus ama hek lak su yai Zemai sing la elam nang kamete yo ketli atu mang gidi lobu ya te ko search di da buli ko itu deh tu kat liburan tu je tam-tam tu tak kelan kami ni ada puan hasil kami lakum jangan soalnya kasut kami ni tu je pion tama mai sok tama bam tadi tu alu function chairman kadi secretary di bamboy jangan soalnya tu kelan dah tu je pisi kelan boy tu je ya go welcome address masalah hai go presentation kara tu je kasut tak kan ni tu di thank you mucha khai mai kolam suna pisi khai bola don khanna tiza le huka medical team de ong tamba mene tiza mai kumai mi hum genga ngamgla mai bam sai chipu phoi khai busuye tiza committee mai to alam khailo tiza bisi khaye
tu sai budon ka aliu to hoira king mui bolui hasi alem le hirang khulam suna king lu nei tina ajenga supa pon ong pon lo khailo Ay isay title sina One Moment in Time. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart, fought every game. Taste the sweet, I face the pain, I rise and fall, yeah, through it all, this much remains. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are out away, and it's all up to me. Give me one moment in time, when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I've left to be the very best. I want it all, no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time, when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. You're an answer for a lifetime. If you seize that one moment in time, make it shine. Give me one moment in time, when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time, when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel, I will be free. I will be free.
Khaira Hesi Aligo Chikong to local pastor Reverend Dr. Abi Absalom Pamai Pastor Mkulong di Baptist Church Panilo Khaisula. Verse 10 through 13 I say can you khane. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Thou shalt seek them and shall not find them. Even them that contended with thee, they that war against thee shall be as nothing, and as a thing of naught. 13. For I, the Lord, thy God, will uphold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. Ken pagula, chukam theoryga, tingwangu thoidam, pikago timilo, tingwangu selung kasabo, tingwangu thoidam, penangasunya thainai. Ramakulongdi Baptist Youth Society Silver Jubilee Celebration Souvenir lay para lang puwan wang pangkabupen kasunya. Matiu sung juza tingwang tu tuan kiway katiwa se opat kaye. Hatiuza haibo huang hai se kian kalu madung niya. Tingwang ku thoidam, tingwang ku kalen. Hai se pana madung lang patien tiura lang. Pi khai zu kabam hai se dejiu wilo. Hati tingkum makai mengiu tingwang niya aliu tu mazang khai biye. Gu khai biye katiwa se mening tau zubam raleng ata na madong sekian kakhang madong yu tadi 2022 tukum tat mi bam tadi sibon ga silver jubilee achi madong apiu madong apau madong singi zubam nyue katiwa mening tau raleng thana souvenir haisa atiza ropat khazba me I got to the silver jubilee celebration Makulong di Baptist Youth Society LNBM 1997 to 2022. Let us be an example. Souvenir Makulong di Baptist Youth Society Sanapa District Manipur. Hadi Speaker Dr. Peter Thumai, President Halfon Nation South Asia. Hadi Administrator Sai Reverend Dr. Absalom Pamai. Habugo Arya Kwang Hasi Thainai. Matthew Malinga Tingwang Bang Piu Ina. Aliu Piu Tingwang. Panapi Jesu Krista Tingwang. Masan Mo Hiu Pina Tingwang. Sumne Khatiu Zukabambo. Aliu Piu Tingwang Zanga. Habugo Arya Kwang Hasi Katpakade. Aliu Piu Kwang Kiwe. Tuan Kiwe Rapiu Zukabambo. Nekian Kadi Potiu Milo. Abo arya kwang hasi raw kahau bugaso ati za kaloi bugtang naning khakhai ati za toira zan pa za kelan sunai aga dadi mahi na to rapyu namya impau khai za nubu kalyan kuibo sabon madong lai pi khai kabambo khai si mahi nanya rapyu maning tau za na tu thon bam ra lai kadi rapyu jewa tingwang na tien chu san za bam ra lai sabon madong tu tadi nubu pomtan ka san sa pi khalano Nanggu ko hubo spirit hai sa pi khano na tian chu kani bogo spirit hai sa rapyunane pisan khano jisa ha bogo souvenir ken to kluma hi na rigadi nogu thoidam kuang bo pi chu kana pukyang sa krista janga tun kyu kum skingi amen Yusai to hoira udon tiuza king wi polui hasi azon maren mai kolam sunan king he panu pon lo kemi suno Hello, Chick. Wang would kaiji go bambo my Matthew riga tingwang new thoidam bihaibo timilo tibusi osalum sodidin pat khailane tiju the koi inu durable isai kulo aligo jubilee go theme song compose yu khaimi bo widyang bo chawang panyo compose yu khai bi boy
aram mukui long di tizio hai aram go kui bo khai tam tam na ta zubam di aram sangjing e tibo go meaning aso ropat khai ju in thu pat khai boy tizio alium thu macam ke Thank you. Thank you. Mudui kamaring khai pil zinga su nariga da tingwan thai khai bati mislo tu sai to hoira budon tu za pipat bora kheng hai si khong tu bo pastor ZBC senapati VP bo dai mai paneong lu khai su Uang khai zubam offering leng uang huwa kat pat kake ingen kedi wahi na dampau alirapiu Jehovah tingwa thanai di na nelung sang kha khai za Ram Kuilong de Baptist Youth Society Madungdu. Nang pe ling su khaiza. Thanai tingkum kai miu tanglu nai pamza. Aliu babam katam tamlam su teza. Hai bo singi leng jeng su aliu zonwang khab nai pamza. Takoi aliu pum aliu hiuna nuhuga pik pat khaibra na magza.
aliu Qlan hai sinudi nukuga pipat khaizbame nang ne lu khaiziu naleng jeng gusu rangkang senslan pipat khaizbambo khadi mane athuza pipat khaizbambo machiu riga nang ne thoi khailo nugu kring bolat kenga nang de din khai kumi bokumza naleng chunui ja pipat khai madong leng si khai dam ba me tiza nugu kring bolat kenga din khai zibam nai pamji chunui ja naleng jeng ga su pipat khai zibam mai machiu riga nugu mali malan bu thoi dam si piwang khai bo chimilo tiza hai bo Qlan hai si natu chkhong thiuza khadi ne ken di leng thin piu khai ja wan machanaga nugu lungsa hai sim kum tauza tin khai ramai dong di ne ken di leng tin khai bo selan pichu khai lo tiza ai hi na si ali duran khai bi bo Nazareth Jesus Christ jan ga su kat khai boy khadi ne ken di leng tin piu khai bo chimilo amen 25 years pauba chingbirakpa ishorbu thagat se aduna ishorbu thagat poina mayam hallelujah lawin sine ko yai ko hallelujah hallelujah okay ishorbu thagat poina aina sakadabu sei se youth singbu thogat poina aina sakjagani aduga akoi jagoi sagi bigadaba akoi gi sister makoi mari gi damak ta mayam amra khuba khubin sine ko okay aduna ngasi phauba isorna akhoi youth society sibu chingbirakpagi damak ta akhoi mayam harauram gani haibase thajai maram aduna harauba galoina na akhoi khuba khuba haiba mina khuba khu se jagoi sani ba mina sadum sa se kaide ko okay short hagat point aina yam do kudol tamjige